Good. Turathi na mbere na ndereti ya uteti na utongoria tuna mheshimiwa Ngojiri wa Wambogo na mubunge wa Nyeri Town kuma Korea County ya Nyeri. Aigenyu ndio na mukimwira ni njamba ya ruriri akinyire oro hau akinyeire na heane ndeto uria citarie na no aigwo reuga ti kuhura arahura no andu anyire kiria mendete nima na kihoto. Itana thigukuria cia kwa kwitura ri mundu gwitwo Dan Rose Marige, DJ Dan Rose Marige ajira ngoria ni motaro mariku ngihe muikia wa kura kuma Mount Kenya ni twagirirwo guthie ithuothe gikabu-ini kimwe aca kana andu mathie na njira cia mundu arore kiria arenda ekirwo niguo o uria tuikaga kura ya MCA watuikaga kura ya MP kana ya senator kana ya governor niguo twagirwo ni gwika kura ya president ndugaikirie mundu utakwirite uria agagwikira na agokaga kwira kwa kugicagi ni twaririkana mugathe Uhuru akihoya kura mekire rally 760 mekarikia nigetha o itura ni athiro itura kiraga andu nie wanjagura kugwikira ona agakuhe kindu loko na agakuhe kindu nacio ugo ni gudingira mundu ikiro tugathurana na uri okiru na kira no kirokero wa ati he handu haikaritwo thi hagibangu guoko gwacoka aca haya good ati era mheshimiwa wa Wambogo ekuo muno no aririkane te he mundu wari na murugamo tocio na ni akiria tekio teti na todo ni amugweta ari etagwo Senator Njoroge Ben na ni eheririo utongori-ini na ari na murugamo tocio wako maundu meri one Senator Njoroge Ben ni nominated tu kiama ni gucagurwo ndacagurwo number 2 andu matigage gwitigira tutige ati gutwika ni mundu no aserve tamu imwe kana tamu igiri kana tamu ithatu andu aya maranjira uguo marakorwo makinjira Ngojiri wimenyerere no hurwo na utwike ndugacoka ki 2022 kama atiri ni ndacagurirwo nyambe ndute wira tamu ino ya mbere wira uria nguruta tamu ino ya mbere ri niguo ukuhotithia andu matwika ni mekunjokia kana matikajokia ti uria ndireshe ti mundu uria ndiresheraga nake ndiwe kuria kungira mekaga no Nyeri ona Uhuru mwenyewe agiuka atuike ati ni akunyita guoko na ko utiwira utire Nyeri tamya andu ngicaguru haya derwa ati he mundu rakena ni murugamo waku na maundu go congratulate atagwa Sami Kuma Gilgil arauga you are a leader to emulate. Thank you very much. Murimi mugire murimi ureithagia ng'ombe ceria na tutegwa ni aroraga rururu wake akona riri he ndegwa erorete guthinjwo no akara tutegwa tutu tungire ni kari kukarageria kweumeria kugea na mandaco make aga kigari gugikareithia nigetha iria yeka atiri agatigwo na kiria waikia maitho ri ndaria na ngerekano hanini waikia maitho ri gikuyu ni urona ta turi na gategwa karageria kweumeria kurugira gikuyu he mundu ndori he muthui ndori uguo na ni nyambite kugia na kieha he muthui ndori gikuyu uthamaki uthiaga ati akinjira uthamaki wa gikuyu kuma tene miaka ya tene fiu mundu ni kumira oimagira in English leaders emerge na aumagira ni undu wa gitumi tari ugiririkana ugicoka thutha mwaka wa 2010 tugeka constitution utiri mundu weciragia bururi wa Kenya no utongorio ni mugikuyu rigi by 2011 Uhuru ni ajitie kumira by 2013 aigirite State House miaka 3 na nikidoga tutige gutengera Uhuru oime na kuo uguo athie na uga ni akuruga ma president aje wika campaign na igira na miaka 3 koguo kwaje gutengera tutigere miaka 4 nitwatengera tene muno tweterere tumenye ni andu ari kuo othe mokoro kiharo ithu twina mundu aturugo niwe witu uyu witu nake no ginya shida na andu angi nigetho nake kete ohige mundu ohige tukaga Biblia yukaga iron sharpens iron hako sasa na mundu gira shida nake ri ndako na fata twaje kumwirira iti naguo ndoiga ona ndio na niongeja kujirira giti ya 2022 umuthi ona wira ndiruta none kuona 2017 tatwa thariri tugecito ciothe taruriri nundu niwe ona acio angi none gitwasha he mundu wanjiririo guo kanjira twengatire twashaguri twarutia andu itwothe ngimuri enani ndashagurire mwageria kuga atia nundu twaingiriria ona ithino gutiri giti gya Nyeri gutiri giti gya Central kana kya Mount Kenya gitai na mundu na gutiri mundu tanacagurwo ni andu koguo ati gutwika ati andu aria moikaine ni mainukire marutirwo ni andu angi na aya marutire ungirora wega toko ni gukira cio mainukire good haya ndenda tuherere ici ala no wa mwiki akwira mheshimiwa Ngojiri agikorwo mutiri otho na deputy Ruto ni thengio murugamo waku ni wa mwanya na ubatie kuhurirwo tharutia ni mugikuyu wothe mugi
etiaria age marumirire ruefio rwarika magetha wa rwarika etiaria marumirire ruefio rwarika magetha wa kumaruta na matikona tutikederio guoya ni Alan kuma kuria Mwiki ndiregura atenyere tauni hatiro ndwekete no rogire uguo tiga waugira ati no wagita tubesha ndogire no besha tocio ciutaga wira twegirire ni ndegirire giti Kenya tauni kuma September yes na gietha giti giki twarikanira andu anyiri he mawira de marutire wira wa mbere wari de represent de marugamirire fururi ati handu hothe hashirwo bururi uyu andu makaiguaga mugambo wa Nyeri weka atia uraigwika na hau nawe no gushe no itikire hau ni ndimarugamirire andu ni mamenya andu a Nyeri meku ndwagitwo ndiagitwo wishirwo ri mugambo wa Nyeri weka atia uraigwika no ndio ni mugambo independent ucio niguo wira wari in fact niguo wira wa mubunge kudugo thari gacaguru kurugamirira andu aria magucagurire wira wa keri tugishira nao tugituika ati ni tuguthondeka uhoro wa mwana wa kahi Anto ndeke mitatara Nyiri ya kumenya watu koje gucokaniria mwana wa kahi in fact tugithi kunina meri eri ni twathondeka mucemanio wa thuri na anake na tuhi nigetha magacemanagia makaraniria uhoro wa mwana wa kahi na baitha tu ona twatuika tutitwa negero besha cia CDF ni twiharirie ni tuthondeke tu identify tefara tuguthondeka tuka identify kiria kuria tuguthondeka police post no tuta bunge tutawira wa security tukamenya kuria tugwikira matawa ma security ma community ma tumetaga mulika maendeleo tumenya tuka tugwikira ni menya ndekirite ona mbere ya githurano ndekirite matawa meri gekira itawa hali ya githiru na gekira kuria muthwaini na mwako uyu tugwikira matawa 15 bururi-ini wa Nyeri town ni tuthondetwe identify mafara maya meguthondekwo ni kera koguo ndeigwa andu makiuti wira turutete andu maririkanage mundu ari kuingira ofici aba ubanga wira ndungingira wikite atia we waga client waga CDF niki toni wiki actually na nikio ndathekaga haha thuri ya makinjira ni undu ona muthuri ucio umutwaye nake akuri no ndianegirwo mbeca ciake uria thirikari ehana mbeca cia CDF uti hindi ati ehana mbeca ciothe 290 constituencies hamwe cianagwo na matina uria mbeca ciondeka ni thirikari icokanagiria mbeca yocokanagiria mbeca o wikire igacigania ikaheo ministry nikio wonaga ona budget cia ministry citihagwo mbeca ciothe rita rimwe uria mbeca cioka nugo cika wote nugo cihanagwo as we speak thaici na ndari kinya na mheshimiwa Mauka Maore niwe chairman wa CDF committee ya bunge ajira we are 290 constituencies cihetwo 177 koko na constituencies igana na kindu citashira heo mbeca we ya kuyanyire town yagire gukorwo 177 no iri utoko rundi mweru no toko rundi mweru but ndiwishirie ni structure ya uria mbeca cikagu alafu turirikane ndungi mundu ari bunge mbere ida ahena twacetigeretie kana kaundu takau na baitha tu tariu nyi gwakwa constituency fund manager ni mweru nieta mubunge ndi mweru koguo twajirie wira uyu twike twi zero twamba kumenya mbeca cia riho mbere cia tumirirwo atia nigetha tukianjia gutumira iciri tugacitukanie koguo twathika hora ndegi andu nindi twanina mieri 6 offici no officially tutite wira mieri 3 tulikane tweka campaign kinya October twashoka twathie December kwanirira mugathe Uhuru koguo wira twajirie officially ni kuma January ngira guhe muno mheshimiwa Gojiri wa Mbogore cioka ri ni mondo mariko ta matatu manoguo kwamba gwikirira muno kindu kia mbere twina basari ile ni tukite basari na tuka identify andu ciana ngiri 3 basari iyo ni tukite nakora mathira ni kuhendo raheano ya kwadiro kanu tutoko mbeca cia mathira ni ciagikinyire twina basari na nituthondekera tugathondeka list ya ciana tukuhe basari ile twinayo number 2 hena kudutu matura tari kuduta mesha na kuria kungi kunyiri to identify to gwikira security lights nyodo watu tuthondeke horo wa security na nyinyi mwatho magathiti kuigua we have had maudu mai security muno Nyeri town na nyodo wa Nyeri guko we town tuikanage town Nyeri ni urban center kwa gukinya umara mariri mwenye kuragwo riguru no ni twari twekarie thina thirikari ya county atwekara thina atongoria a borithi na twarikanira tugwikira matawa ma security no macio twaruta kuma mbeca cia CDF cia mwaka uyu twashoka tugathie hena fara twathondeka rungu akera fara 3 imwe ya haukaga ya na kundu kungi na icio ciguthondekwo maudu maya mothe mekwa mbere ya June ya mwaka uyu ni twari uhoro wa ndari uhoro wa boy child no yo ni tofauti kuma CDF twina project igi ya guteithia irrigation
we have discussed na ishi besha shiro makudu kuge redo wa food security muno alafu nie na mubuge wa tetu nitushirite muno oro wa fara ino eturikanagia kumanyiri igathi Nyandarua nitago ire geragira Kendogoro Forest yambire kurugamio ni mubuge wa tetu nidu wa Butitu no fareo ugirona town ya Nyeri ule kora ikarite ru ithiete ikurete na Isiolo na Nyuki nidu fareo no egigira town ithiaga igathira na digwicia he fara giru ni guthira handu ego ni guturikania igathi kundu kundi ko ne twashira tumenyaga tukurora mutitu ucio ndugathukio no fareo ni twarikanire tamwe no ginya fareo eturikani cioke tukanyitithania na irrigation scheme kwena mai moimaga kuria mutitu makagerera tetu magoka Muruguru na Gatitu guku Nyeri town na macio ni twarora uria tugwika ko hena maundu tureka maingi tigo macio hena maundu maingi muno tureka ni undu tina team ikoragwo ku hingo ciothe ni twaragiria na twarora andu aitu twina andu maritaire kuma public service maturehete petition twina arimu mathomaga mautaga wira guku Northeastern maturete petition akuma gwitu tuthi turore uria magiragirwo no turikanage wira wa mubunge ni kurora ni guthondeka watho kurugamirira andu ake na kumekishoni maigwika na gushoka gwika na oversight ya thirikari no rio karege ona cioima twirone andu anyirika ona wiki no gwiciria wiki no ngiroka ne gukorwo ciumite reka turekie mweshimiwa Ngojiri no hena maundu mere ni ario raria ni rekira andu guoya andu aria maikara Rift Valley. That is number 1. Number 2 wale ODM no kuno wakiumire ona Ruto ari okuo ona Duale ari okuo sorry thina mbere mumoria wanyuite we ODM toko ndure watahikia ekegwire nikyo kora ona murugamo ucio ekegwire ungikarora ateti aria meka woteti burudi uyu moyo teti othe managerera nja nino ya twina gunia andu matari moima muci we mutari oma muci uganyina no we kuruga nie na korwo de ODM na korwo de KANU ko Jubilee Uhuru anakorwo KANU kagerera TNA makanyita na handu hamwe na ODM agoka Jubilee deputy president ari ODM ari KANU agithi ODM agioka Jubilee majority leader witu ari ODM ede ari KANU agioka Jubilee aria mare hethina aria moragia kiuria kiu ni murutari wa uma muci no nie nundu wa kuma na kumagara ugathi ukagea ugi wa ure buri wa igone gwikara na agikorwo he mumo wanyu wa guku tayawata hiku digweciria no ni wiki ndigi kweta turia inge no gutire muma twanyu no ndire tugithi tuthia kwa weather wagiriru wa bururi anikio twe Jubilee no nie ndire de mugikuyu kuma guciaro gwako kinyo muthi ndindagerera handu gatiga gutuika mugikuyu acha hali hako andu kuigwa guoya kuria rugongo niyo na dege niyo na horocio ni ramakie muno ni ndagiko no tuigwe guoya umuthi twina mugathe Uhuru wa kuma gwitu na niwe president na ntwaigwa guoya na ntwamenya ni aroi mabutha wa miaka 9 twauga atia aikoni twetigiro umuthi na twina president witu na ntwashoka tukoiga gitige kine tukuheana tuheane kiume kuma ruriro rwa Nyeri kuma ruriro rwa Gikuyu ruthi kundu kungi tikaba tugicire kinya tunine guoya ucio mbere ya Kenyatta oime giteini hutia we jaba thank you we muge na nerona haraihu thank you kwa bego shirwo riu egete oro riu mbere ume giteini kiu ndu tungituika tugweterera ciro uyu tugacira oima ni ukari twa thank you etagwo mweshimiwa Ngojiri wa Wambogo arugamaga na kihoto giciko agetaga giciko tigecakuri kenene Nitucokera tabarire no thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaini titago kukumagwo Joyce wa mama uko twinire igire 3 na nyimbo cia kucekere mutambo-ini wa View sasa thutha ucio njerego agirigi me ukorwo na mutara ni ugwitota bitha makirora uhoro wigie mutumia wa kiriu na mucie nie jetagwo Kamau wa Kang'ethe na fata do fataga